Reka tubasuhuze tunabaye ikaze mwe mwese mukunda umurongo wa HD Global Media aho muherereye mu mpande enye zose z'igihugu, haba abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu burasirazuba ndetse n'abari mu burengera bwaryo, hagati aho kandi n'abari mu mujyi wa Kigali. Mwese turabasuhuje cyane, tubahaye ikaze kandi kuri uyu murongo tubazaniye ikirere, tubazaniye amakuru agezweho kuri uyu wa none mu Rwanda ndetse no hanze yarwo, aho tugiye kubabwira ko Gasana Stefano yasezeye ku kuyobora akarere ka Nyagatare. Ni amakuru menshi rero tubafitiye tutabashe kuvuga ahangaha, ariko turaje tuyarambura nyuma y'akaruhuko gatoya. HD Global Media. Tubabwire ko wari umuyobozi w'akarere ka Nyagatare Gasana Stefano yasezeye mu nama njyanama y'aka karere ndetse no kuba umuyobozi wako kugira ngo yitegure gukora imirimo mishya aherutse guhabwa n'umuryango wa FPR Inkotanyi. Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Nyagatare Kabagambe Wilson yavuze ko uyu muyobozi yabasezeyeho, yizeza abaturage ko abandi bayobozi bakoranaga bahari kandi bazakomeza inshingano. Gasana Karasanyi Stefan aheruka kwemezwa nk'umunyamabanga mukuru wungirije w'umuryango FPR Inkotanyi mu nama nkuru ya 17 y'umuryango FPR Inkotanyi. Muri iyi nama bemeje umushinga wo kuvugurura amategeko agize umuryango n'imiterere ya komite nyobozi n'abayijyamo. Abo barimo abanyamahanga bakuru babiri n'aba vice perezida babiri. Hemejwe kandi abagize komite nyobozi bashya ari bo Uwimana Console nka vice perezida wa mbere, Kayisire Marie Solange yemejwe nka vice perezida wa kabiri, Bazivamo Christopher yemejwe nk'umunyamabanga mukuru, naho Gasana Karasanyi Stefano yemejwe nk'umunyamabanga mukuru wungirije. Gasana Stefano yatangiye kuyobora akarere ka Nyagatare mu mpera za 2021, aho yanatumye aka karere kaza ku mwanya wa mbere mu mihigo y'umwaka wa 2021 na 2022. Yize amategeko muri kaminuza y'u Rwanda. Mbere yo kujya mu nshingano zo kuyobora aka karere yarasanzwe ari umuyobozi mu rwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS. Naho kandi tubabwire ko hashyizweho uburyo bw'ingendo bwihariye mu bihe by'iminsi mikuru. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali bwatangaje ko muri iki gihe cy'impera z'umwaka hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo ziva cyangwa zerekeza mu ntara. Ubusanzwe mu bihe by'iminsi mikuru usanga abagenzi berekeza mu ntara zitandukanye aba ari benshi muri za gare, kubera ko benshi baba bifuza gusozanya umwaka n'imiryango yabo, mu gihe abandi ari umwanya baba babonye wo guhagarika imwe mu mirimo bakajya kuruhuka. Mu rwego rwo kunoza ingendo mu mujyi wa Kigali muri ibi bihe by'impera z'umwaka wa 2025 hashyizweho uburyo bwihariye bw'ingendo. Umujyi wa Kigali watangaje ko iyi gahunda izagenderwaho mu gihe cy'iminsi 4, harimo guhera ku wa 23 kugera ku wa 24 Ukuboza 2025 no ku wa 30 kugera ku wa 31 Ukuboza 2025. Muri no minsi kandi abantu bakoresha umuhora w'amajyepfo, ni ukuvuga Kamonyi, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Huye, Nyamasheke, Karongi, Ngororero, Gisagara, Rusizi, Rutsiro, Nyaruguru na Nyamagabe bazajya bafata imodoka i Nyamirambo kuri Kigali Pele Stadium. Abakoresha umuhora w'iburasirazuba berekeza Rwamagana, Kayonza, Gatsibo, Ngoma na Kirehe bazajya bakoresha gare ya Kabuga, naho abakoresha umuhora w'amajyaruguru berekeza Gicumbi, Rulindo, Musanze, Rubavu, Burera, Gakenke, Nyabihu n'abajya Nyagatare banyuze Gicumbi bazajya bakoresha gare ya Nyabugogo. Ku rundi ruhande ariko aberekeza mu Bugesera bazakomeza gukoresha gare ya Nyanza ya Kicukiro. Umujyi wa Kigali kandi wibukije abateganya gukora ingendo ko bakwiye kuzitegura bagura amatike hakiri kare mu rwego rwo kwirinda umuvundo. Naho kandi reka twerekeza hanze y'u Rwanda tubabwire ko Venezuela yongeye kwamagana igikorwa cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyo gufata ubundi bwato bwari butwaye peteroli yayo. Ivuga ko ari igikorwa cy'ubushimusi kigamije guhirika ubutegetsi bwa Caracas no kwigarurira umutungo kamere w'iki gihugu. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa gatandatu, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Venezuela yavuze ko habaye kwiba no gushimuta ubwato bw'abikorera ku giti cyabo bwari butwaye peteroli ya Venezuela mu mazi mpuzamahanga. Inashinja abasirikare b'Amerika kuba barashimusa abari batwaye ubu bwato. Guverinoma ya Caracas yavuze ko iki gikorwa kiri mu murongo w'icyo yise uburyo bwa gikoloni Amerika iri gukoresha mu kuyambura ubusugire n'umutungo kamere wayo. Yatangaje ko izageza iki kibazo mu nzego mpuzamahanga zirimo akanama ka Loni gashinzwe umutekano, igaragaza ko ababigizemo uruhare bazabibazwa n'amategeko mpuzamahanga ndetse n'amateka.
Ku rundi ruhande ariko Minisitiri w'umutekano w'imbere muri Amerika Christine Noem yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zafashe ubu bwato mu rukerera rwo kuwa gatandatu, havuga ko byakozwe mu rwego rwo gushyira mu bikorwa ibihano bifitanye isano n'ubucuruzi bwa peteroli ya Venezuela. Ibi bibaye mu gihe Perezida Donald Trump aherutse gutangaza ko ategetse gufunga burundu amato yafatiwe ibihano yinjiye cyangwa asohoka muri Venezuela. Muri iki cyumweru kandi Perezida Nicolas Maduro yari yashinje Washington gushaka gushyiraho guverinoma y'igikoresho yakwemera guhara itegeko nshinga ubusugire n'umutungo wa Venezuela. Yavuze ko gufunga amato no kuyafata ari amayeri y'abashimusi b'amato, hagaragaza ko ari diplomasi ishingiye ku gukoresha imbaraga n'iterabwoba. Reka mbere yuko dusoza amakuru tumaze tugaruke ku byaranze itariki ya 21 Ukuboza turiho kuwa none mu mateka mu myaka igiye itandukanye. Turi kuwa 21 Ukuboza 2025 n'umunsi wa 355 mu minsi igize umwaka. Ibi bivuze ko hasigaye iminsi 10 gusa ngo uyu mwaka ugere ku musozo. Uyu ni umunsi mpuzamahanga wahariwe umutuzo no kwitekerezaho, hagamijwe ko abantu barushaho kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Usibye iki kandi ibi ni mu byaranze uyu munsi mu mateka. Mu 1946 Ubuyapani bwibasiwe n'umutingito, abasaga 1300 bahasiga ubuzima, unasenya inyubako zirenga 38,000. Naho kandi 1958 Charles de Gaulle yatorewe kuyobora Ubufaransa. 1968 kandi bwa mbere mu mateka NASA yohereje icyogajuru Apollo 8 ku kwezi. 1988 indege Boeing 747-121 yaturikiyemo igisasu gihitana abantu basaga 270 muri Ecosse. 1995 umujyi wa Bethlehem wo muri Israeli wigaruwe na Palestine. Usibye ibi kandi hari n'ibyabaye mu muziki, aho twababwira nk'ibyabaye mu mwaka w'1970 aho Elvis Presley yahuriye muri White House na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Richard Nixon, baganira ku kuntu uwo muhanzi yafasha mu bukangurambaga bwo kurwanya ibiyobyabwenge. Reka kandi twerekeze ku byamamare byavutse uyu munsi, nta wundi ni Thomas Sankara wabaye perezida wa Burkina Faso. Uyu yavutse itariki ya 21 Ukuboza mu mwaka wa 1949. Naho kandi hari uwapfuye, ni umugabo wari ufite umutwe munini yitwa Michel Rwagasana waharaniraga ubwigenge n'ubumwe bw'Abanyarwanda, yicanwe n'abo babanaga mu ishyaka rya UNL bicirwa i Nyamabugo mu Ruhengeri, n'umwe mu ntwari z'u Rwanda. Ngayo nguko.